Ttaadc Haphang bukakti kila amsio juda-juda Hamkwrai sangbutan khlaijagui tongo. O Hamkwrai sangbutan khlaijagui tongmono nainani bagui ongkorka Ttaadc Haphang Samung jarifang adong ongkra punnochondro jomadia. Asalo puila bijit khlaika kila subjonal habanok tangjagui tongmono. Aboni yakulo thanga ST John School ni lab tangui tongmoni. Aboni yakulo thanga Pitra Community Hall tangui tongmoni. Aboni yakulo thogika Tulsiram Playground senambui tongmoni. Kupilung Smoke House salamjakmoni. Monitor Market Open set tangjagmoni tei box culver salamjagui tongmoro. Asalo CM ni logibo manjakha Judal Chairman Executive Engineer JTU tei Diplomathani juda-juda adongrok. Minor tinta bidne kitab son. Kaide kam sene leba bitai bunane aba ek jaga si tinta location ni kai ni ke. Ane abo kaise pongman kai thapang jane aba usku. Puran. Yoro u tinta ni je leba nangmani babu o ek no kai ni ke. Sini gari yang same the yang khang du kan pelen khiri kha che ro phang thai no chung tham tu ye thap su khuna ra khawa no parang ne agini ke mare Lekha hambai jeng tini kilam saini je ongoing samung tongmani construction tongmani no jeng guri nai lekha an logro phaijak phaijak zonal ni chairman joint chairman tongo teibo chini anti promothani worker rok leader rok jotonu tongo social worker rok tongo chini JDU tongo executive engineer bu tongo jeng poilao thangkha chini subjonal office subjonal office construction khai tongmani ongoing construction bono naikha boni poreo jeng thangkha Pitrao community hall 90 lakh by construction change jagui tongo bo almost mane painani phaisi thang tongo jeng bono bo visit khaikha boni yagulo jeng koyekta side location chini ongoing lama tabo oronibo londor para hnoi hojagu oro kilam chaini o jaga jeng phailekha oro maintenance road tei oro tamusne box culver kainei samung cholei tongo kodokma bosorong o jagani lukpurok demand khai tongmani o box culver krini bang oro communication blaikha haya watui jora rogo nga mo road maintenance bangnai jeng bono buguri ne lekha mo daiti ni samung paine tei buchini smoke house ni location jeng nai lekha football ground khaina ni bagoi buchung duita jaga o location naikha bo daiti ni samung chaina ni bagoi paijak tei buchung school ni construction additional classroom rok khaina ni bagoi bu jeng tini visit khailekha hopefully buskang ni tak financial section ro hingkene jeng bono samung chei mana hamai bor rogo o samung rok mane fulfill ngai o lamani samung rok to taw pai thangnai mas kai chene bisingo no nini tamo snai community hall bu haine te 2 mas 3 mas paine subjonal office hingke te 4 mas hoite 5 mas rangnai karon bo tamo snai ragna ni rok nini tangna ni rok manpower jesu donai hamphane roi meya space kom ni bagai hingke bo kicha time nangnai 4-5 mas tei bu kaisa tongo kotor chini sport school bono jeng visit khaimalia almost pot change nai bo haine jeng tabo naimalia sport school bu tang naimalia kilam saibo mo kaini project kotor tabok samung chene ni bagai already tender ok paijak
स्पोर्ट स्कूल के तो सेंगी तंगो जों इनाग्रेशन बो खायखा फाउंडेशन स्टोन लाइन प्रोग्राम बो खायखा ताबक सिविल वर्क तो ग्राउंड सामुं सेंग दं बनंके जों दिनै थांमालिया हामबाय सार